Perezida wa Rayon Sport UWAYEZU Jean Fidele yakomoje ku modoka ya Rayon Sport yongeye gufatirwa n'Akagera Business Group kubera kutishyurwa amafaranga yasigaye mu gihe cyagenwe. Avuga ko bari mu biganiro kugira ngo ibe yagarurwa ikomeze gufasha ikipe mu ngendo zitandukanye. Iyi modoka ifite agaciro ka miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda yakozwe n'uruganda rwa Beijing Photon Motor RTD yamuritswe ku itariki ya 28 Ugushyingo 2018 ishyikirizwa Rayon Sport ku mugaragaro tariki ya 1 Werurwe 2019. Ku ikubitiro Rayon Sport yishyuye miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda muri Kanama uyu mwaka nibwo sosiyete y'Akagera Business Group yongeye kwisubiza iyi modoka nyuma y'uko Rayon Sport inaniwe kwishyura. Mu kiganiro Cafe Sports kinyura kuri RBA televiziyo y'u Rwanda ubwo yari mutumirwa muri iki kiganiro kuri iki cyumweru tariki ya 1 Ugushyingo 2020, UWAYEZU Jean Fidele yagarutse kuri iyi modoka yavuze ko kugira ngo Akagera kayifatire byatewe n'uko Rayon Sport yananiwe kwishyurira ku gihe. Yavuze ko Rayon Sport ariyo itarubahirije inshingano zayo mu kwishyura, ariko uruganda rwa Skol rwo rukaba rwarakomeje kwishyura miliyoni ku kwezi rwatangaga kubera ikirango cyabo kiri kuri iyi modoka ngo bayatanze kugeza ku bisi ifatiriwe. Ati batanze miliyoni 40 cyangwa zirengaho, ariko mu kwishyura ntabwo bishyuye neza. Skol yagombaga kwishyura Rayon Sport miliyoni ku kwezi. Skol yakoze inshingano zayo, Rayon Sport ntiyakora inshingano zayo, hazamo ibirarane. Akagera gafata bisi, ubu Akagera karishyuza miliyoni 54 z'amafaranga y'u Rwanda. Yaboneyeho kuvuga ko ubu yamaze gutangira ibiganiro n'Akagera kugira ngo bumvikane uko iyi modoka yagaruka. Ati natangiye kuganira n'Akagera, nabasabye ko twahura kugira ngo nzajye kuganira nabo ngo turebe icyakorwa, kuko ikipe ikeneye deplacement, ntabwo yakodesha igihe cyose, ntibizoroha. Ikigaragara Akagera gakeneye amafaranga, ntabwo bakwanga kudusubiza bisi turamutse twishyuye. Tuzaganira turebe uko byagenda. Nkurikije ibyo twaganiriye kuri telefone ni ukugira icyo dukora kugira ngo bisi bazayidusubize. Yaboneyeho kandi gusaba abafana kugira uruhare mu kuba iyi modoka yagaruka bakoresheje uburyo butandukanye bwo gutera inkunga ikipe. Atakagera nabo ni abacuruzi, bakeneye ko amasezerano twagiranye tuyubahiriza, wenda hakazamo kuyahindura kuko byapfuye. Ibyo nzabikorera nta kibazo. Akagera bemeye ko tuzaganira, igisabwa n'ubushobozi. Yavuze ko mu byo bazaganira harimo uburyo bwo kwishyura nuko byakorwa, bakumvikana niba hari ibyo Rayon Sport yaba itanze kugira ngo isubizwe iyo modoka. Ati ibiganiro barabyemeye, ariko ntituragera aho tuvugana ngo mwatanga aya yose cyangwa mu gihe kingana gitya. Nibyo tuzaganiraho kuko ni ikihutirwa ari abareyo gushaka ubushobozi. Twese nta cyatunanira. Iyi modoka itwara abantu 53 Rayon Sport yayiguze nyuma yaho yari maze igihe ikoreshwa n'izi sosiyete zitwara abantu mu muhanda. Kuva iyihawe muri Werurwe 2019, impande zombi zari zumvikanye ko Rayon Sport izajya yishyura miliyoni 4,200 ya buri kwezi ku giciro cyayo cyose kirangiye miliyoni 50 zari zasigaye. Iyi kipe ntigeze yishyura kuva muri Kanama, bityo Akagera Business Group yisubiza imodoka yayo mu gihe kuri ubu yishyuza zigera kuri 54. Si ubwa mbere Akagera Business Group ifatiriye imodoka ya Rayon Sport, kuko no muri Nyakanga 2019 yayifatiriye bitewe n'umwenda wa miliyoni 16 z'amezi ane muri miliyoni 2 z'imodoka yayikuruye breakdown ubwo yari yapfuye. Rayon Sport yasubijwe imodoka tariki ya 9 Kanama 2019 uwo mwaka nyuma y'ibiganiro byahuje impande zombi, ariko kugeza ubu ngubu ikipe ya Rayon Sport ikaba ikomeje kandi kugenda isubiza ibintu mu buryo igenda iganira n'abaterankunga batandukanye mu kuba ikipe yakongera kubasubira mu gihe cya Sadati wari uyoboye ikipe. Haje kuzamo akabazo, ariko kugeza ubu ngubu bakaba baragakemuye, aho abafatanyabikorwa ubu bagiye kugaruka, umwuka ari mwiza, aho kandi ikipe yambara ubururu n'umweru itazira akazina ka gikundiro cy'abanyarwanda. Kugeza ubu munsi ikaba nayo yarongeye kuza muri Skol nk'umuterankunga mukuru, aho kugeza ubu ngubu ibiganiro byagenze neza. Jihade Monepake ntibyagenze neza. Migi niwe munyarwanda rukumbi wari mu kibuga, ikipe ye ibasha kubona amanota 3. Impera z'iki cyumweru gishize ntabwo zagenze neza ku bakinnyi b'abanyarwanda. Mugiraneza Jean Baptiste Migi niwe munyarwanda wari mu kibuga, ikipe ya KMC ibasha kubona amanota 3. Abandi baranganyije ndetse baranatsindwa. Muri Tanzania ahakina abanyarwanda benshi bakinaga umunsi wa 9 wa shampiyona, KMC ya Mugiraneza Jean Baptiste Migi kuwa gatanu tariki ya 30 Ukwakira yari yasuye Ngwambina ndetse iyitsinda iwayo igitego kimwe ku busa. Ni umukino Migi yakinnye wose. Kuri iyo tariki kandi Azam ya Ali Nyonzima yari yakiriye
JK Tanzania banganya igitego kimwe n'umukino Niyonzima Ali yakinnye. Bukeye bwaho kuwa gatandatu Young Africans ya Haruna Niyonzima yari yasuye Bianchara United inatsinda igitego kimwe n'umukino Haruna atari no muri 18, igitego cyatsinzwe na kabuhariwe Sarpong Michael. Uwo munsi kandi nibwo Simba Sporting Club yanyagiraga Madu y'ibitego bitanu itari kumwe na Kagere Med Rubega, kuko uyu musore ari mu Rwanda kubera imvune kugeza uyu munsi. Azam FC ni ya mbere n'amanota 22 inganya na Yanga. Simba Sporting Club ni ya gatatu n'amanota 13, MC ni ya gatandatu n'amanota 18. Mu Misiri ntibyagendekeye neza El Geshi ya Muhire Keve kuko yatsinzwe na El Alahir ibitego bitatu. Kuwa gatandatu Keve Muhire yinjiye mu kibuga asimbura Mohamed Ashraf Loga ku munota 57. Mu Bufaransa rutahizamu wa Saint Etienne Keve Monepake yari ku ntebe y'abasimbura ubwo ku munsi w'ejo batsindagwa na Montpellier igitego kimwe ku busa. Jihad Bizimana ukinira West Beveren yo mu Bubiligi ntiyakandagiye mu kibuga ku munsi w'ejo batsindwaga na Gent ibitego 4-1. Muri Sweden mu cyiciro cya gatatu ntibyagendekeye neza Sand Vikings ya Mukunzi Yannick kuko banganyije ibitego 2-2 na Hengin. Ibitego 2 ni umukinnyi Mukunzi Yannick yakinnye iminota 90 yose. Kuwa gatandatu Punik yo muri Armenia yanganyije na Ararta 1-1 n'umukino ni Salek atakinnye kuko ari mu kato nyuma yo gusanga yaranduye coronavirus. Nubwo uyu mukinnyi w'umudefanseri wo mu karere ka Rubavu yasanzwemo iyi coronavirus, bivuga ko atazanitabira umukino Amavubi barimo kwitegura kuzakina Cap Verde. Umunyezamu Kepa waguwe nabi n'akazi ka Chelsea yamusinyishije yabuze uko igira ikipe ya Chelsea, imwe mu zikomeye mu Bwongereza dore ko ifite amateka akomeye mu mwaka. Bamwe mu bakinnyi bayo bafite akazi kenshi ndetse kahereye mu izamu. Uyu munsi H. Innocent irakugezaho amakuru kuri Kepa ubu usa nk'uwagizwe agatambyi. Uyu ni umuntu nta mahitamo afite, agira igitutu pressio, akenshi amahitamo akora nta kamaro amugirira kuko usanga aba yabikoranye kubura uko agira akagwa neza. Reka mve mu migani mbahe inkuru. Ikipe ya Chelsea mu masezerano yari ifitanye n'umuzamu Thibaut Courtois yari arimo ingingo imwemerera kugenda dore ko bari mu mpera z'amasezerano. Kera kabaye muri 2018 Real Madrid yashimiye uyu mugabo Thibaut Courtois. Chelsea kubimenya yanga ko uyu mugabo ivuga ko nta musimbura bahita babona. Thibaut Courtois ahise atangira kwanga kwitabira imyitozo ndetse akomeza gukurira inzira ku murima Chelsea ko yifuza ko yamurekura habura amasaha make ngo isoko ry'igura n'igurisha rifungwe i Burayi. Courtois yagurishijwe muri Real Madrid. Ibi byatumye Chelsea yirukira muri Espagne igura Kepa Arrizabalaga ihenzwe na Atletico Bilbao yari imumaranye imyaka 2. Impamvu ukubura uko bagira amakuru yerekanaga ko umuzamu Kepa nta makipe afitemo ibigwi ndetse na Chelsea yaje kumugura ibyo yize dore ko yaravuye gucurwa yari amaze igihe atizwa. Urugero yabaye intizanyo muri Pro Fernandino Valladolid, aho hose ahava asubira ku ivuko mu ikipe ye ya Atletico Bilbao yamureze. Atletico Bilbao yarungutse gusa Chelsea yanditse amateka yuko iyi ikipe iguze umunyezamu uhenze ku isi nyuma y'icyumweru. Alisson akora nawe ako gahigo agana muri Liverpool. Tugarutse kuri Kepa Arrizabalaga, uyu yagaragaje urwego ruhanitse mu ikuramo ry'amapenaliti imbere y'umutoza Mauricio Sarri. Rimwe na rimwe ntamwumvire dore ko aho yigeze kumukenera ko yaba umusimbura kuri penaliti mu mukino wa Champion FA Cup, Kepa yamubereye ibamba. Ubwo imikino yasubukurwaga nyuma y'uko icyorezo COVID-19 cyari cyashegeshe isi, Kepa yatangiye kwibazwaho n'umutoza Frank James Lampard ndetse abasesenguzi mu Bwongereza aho bavugaga ko gutsindwa kwa Chelsea ari amakosa y'umunyezamu kubera umusaruro wamugaragaragaho hariho no gutsindwa ibitego abantu bakekaga ko bitashoboka. Edward Mendy yabaye umusimbura w'uyu musore w'imyaka 26 Chelsea yabonye bidahangije ihamagara Peter Cech wari warasezeye mu kibuga. Ikigaragara nuko mu myaka 5 uyu munyezamu asigaje ari umukinnyi wa Chelsea ashobora kuzatizwa mu yandi makipe hakagurwa undi munyezamu bw'isoko ry'igura n'igurishwa ry'abakinnyi Burayi rizafungura mu mwaka utaha. Kepa Arrizabalaga uheruka mu izamu tariki 17 Ukwakira 2020. Bob Charlton yarwaye dementia iheruka guhitana mukuru we. Umunyabigwi mu ikipe ya Manchester United mu ikipe ya Manchester United n'ikipe y'igihugu Bwongereza Sir Bob Charlton yanduye indwara ya dementia ikomeje kwibasira umugabane w'i Burayi ndetse no mu mezi 3 ashize ikaba iheruka kwica mukuru we witwaga Jack Charlton witabye Imana afite imyaka 85 y'amavuko. Ku munsi w'ejo ku cyumweru tariki ya 1 Ugushyingo 2020 nibwo amakuru yatangiye gukwirakwira mu bitangazamakuru bitandukanye ko Sir Bob Charlton w'imyaka 83 y'amavuko bamaze kumupima bakamusangamo indwara dementia. Bikaba ari ibintu byateye ubwoba abakunzi b'umupira w'amaguru. Dementia ni uburwayi bukunze kwibasira
abageze mu zabukuru bagahindura imyitwarire bakibagirwa vuba bakanarangwa n'umunabi. Itsinda ry'abaganga 24 mu buzima bagaragaje ko 35 b'ubu burwayi buterwa n'uko umuntu afite ibintu byinshi bimuhangayikishije. Nyuma y'uko aya makuru mabi agiye hanze, benshi mu banyabigwi b'umupira w'amaguru, abakinnyi bagikina ndetse n'ikipe ya Manchester United yakiniye akayandikamo amateka akomeye bamwifurije kurwara ubukira. Gary Winston Lineker wabiciye bigacika muri Leicester, Barcelona, Tottenham yagize ati biteye agahinda kuba umunyabigwi w'Ubwongereza warwaye dementia, turakwifuriza gukira vuba ugasubira mu buzima butarimo uburwayi. Marcus Rashford nawe yunzemo ati ndabyibuka nkiri umwana ubwo nakwifotorezagaho, nakuze nkufata nk'icyitegererezo kandi na n'ubu nicyo bikimeze, ntewe akababaro no kuba ubuzima bwawe buri mu kaga, ndakwifuriza kurwara ubukire. Sir Bob Charlton yakiniye ikipe ya Manchester United imyaka 17 yose kuva muri 56 kugeza 73, akaba yarakiniye imikino 758, ayitsindira ibitego 249, yatwaranye nayo ibikombe byinshi bitandukanye. Uyu munyabigwi nyuma yo gusohoka mu ikipe yagiriyemo ibihe byiza, yaje kwerekeza mu yandi makipe atandukanye arimo Preston North End, yanabereye umutoza imyaka 2 Watford, Newcastle, Pes Azuri na Black City, ari nayo yasoreje mu mupira w'amaguru. Sir Bob Charlton mu myaka 12 yamaze akinira ikipe y'igihugu y'Ubwongereza, yahamagawe imikino inshuro 106, ayitsinda ibitego 49, akaba yaratwaranye nayo igikombe cy'isi cyo muri 66. Ibi bikaba byarahise binamuha amahirwe yo kwegukana FIFA Ballon d'Or yo muri uwo mwaka.